Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Борбор калаанын Шабдан Баатыр жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде Mercedes-Benz унаасы күйүп жатканын күбө берүүбүзгө билдирди. Аталган маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы тастыктап, өрт тууралуу 10 декабрда кечки саат 20:56 чакыруу түшкөнүн кабарлады. Чыккан өрт саат 21:28 толугу менен өчүрүлгөн. Кырсыктын келип чыгуу себеби азырынча белгисиз, жабыркагандар жок. Ребята, тут кабан горит, 140-й, не наш случайно. И Алматинка Горький. Аскар Акаевдин Германиянын Берлин шаарындагы жердештери менен жолугушуусу чыр менен аяктады. Анын жанында жубайы Майрам Акаева жана кызы Бермет Акаева да бар болчу. Акаевдерди көчөдөн тосуп алгандардын арасында Акаев кет деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп жүргөндөр да болду. Мурунку президент чогулгандар менен учурашып, бирок суроолорго жооп бербей тургандыгын айтты. Ал коштошуп кетип бара жатканда чогулгандардын бири ага карата жумуртка ыргытты. Буга жинденген Бермет Акаева жумуртка ыргытты делген жигиттин жанына барып кайым айтышууга жетишти. Ошол эле жигит бир нече мүнөттөн кийин Акаев тарапка кайрадан жумуртка ыргытканда Бермет Акаева аны сумкасы менен чапкылады. Берлиндин көчөсүндөгү бул окуяны полиция кызматкерлери токтоткон. Hallo, bitte einmal alle raus. Das ist, danke schön. Ja? Sehr gut, ja. Das ist so ein Versprechen, so ein Ja, Mehr. ja. Alle raus. Da sitzen die junge Leute und die wollen alles nicht schulden. Вы мне пройдете. А что хочу? Я здесь лично, я сам, это мое время. Не болду? Пришла полиция и говорит, чтобы все вышли, потому что это политическая встреча, мероприятие, да. Нет, ну конференция оплачена или нет? Какая разница? Если оплачена? Если оплачено или не оплачено? Морально имеет право задавать свои вопросы. Конечно. Это будущее место. Ну вот поэтому у нас такое предложение. Если мы не будем допустим, тогда можно задать вопросы. Задать вопросы. У меня тоже заготовлено. Вот тут главное мнение молодежи, потому что они ищут места. Чтобы ее не было вообще. И вот они хотят как формализировать конфликт, чтобы вот эту встречу из личной встречи в интернет передвинуть. Чтобы, в интернет, значит, неинтересно, фигня какая-то, никто не будет смотреть ничего. Вот в чем дело. То есть главное, это может быть, у них, наверное, какой-то... Дорогие друзья, мы сделали небольшой планов, там, потому что план, нужно будет связаться еще и с посольством. с Аракавичем и спросить. И вот этим людям из посольства дало видно задачу. Как можно больше... Entschuldigung, was los? Erkan eingeladen und Ja, aber er hat sie nicht eingeladen. Ja, das ist Erkan gelogen, oder was? Die Botschafter haben mir gesagt, die aus der Botschaft, dass sie nicht geladen sind. Erkan nicht bezahlt für Ja. diese... Ja, das weiß ich. Also von daher bitte... Das geht nicht. Пойдемте, чтобы не... Давайте, чтобы не реагировать, это не ругаться. Пойдемте туда. Aber Entschuldigung, eine Frage, was dann angerufen? Die Leute aus dem Hotel, weil die sind hausrechtlich und haben gesagt, das ist verlassen. Irgendein Scheiße hat uns dort, wenn jemand Wenn Leute bezahlen, okay. wenn jemand zu Ihnen nach Hause kommt und Sie möchten, dass er geht, dann holen Sie auch die Polizei.
greifen, wenn die Leute nicht gehen. Und genauso war das da. Präsident war das da. Ja, aber nicht auf Sie. Warum auf Sie? Die sind Er hat nicht auf Sie gewartet. Ich habe mit dem Botschaftsangehörigen gesprochen, die haben gesagt, nein. Wer ist das? Пойдемте, я вам все объясню. Қазақстандан келді, ақша төледі, бірінші тияққа барды, тияққа келді, ал Я емне вам деген? объясню. Мен орысша түсінбеймін. Окей, dann sage ich lieber auf Deutsch. Қырғызша білбейсің бе? Қырғызша жаман сөйлеймін. Жаман сөйлейсің. Вот. Қантып сен неме соң болып жүресің қырғызша. Білмесең. Қантып түсінеді сені қырғызда? Жоқ, түсінеді. Мен түсінбеймін сені. Сен менімен Анда орысша сөйлеп жатырсың. анда немесе сөйлейді. Кім жауап береді мынау ерлер? Мен бүгін жұмысымнан сұрап келдім. Aber du organisierst das. Genau. Ja, also es war also da haben wir uns versammelt, aber leider Botschaft hat Steine geworfen, also da mussten wir verlassen. Sind ja hier gekommen, also kurzfristig umgebucht, hier gekommen. Wir waren schon im Saal, also alle hingesetzt. Ja, aber leider ist die Polizei gekommen und sagten, hier haben sie eine Geht nicht. Die politische... Polizei gekommen und dann raus. Wir haben Pass, wir haben Botschaft, das geht nicht, oder? Oder geht? Wer hat für die Räumlichkeit bezahlt? Also das Seite von also unserem Hauptgast. Also unsere Keiner bezahlt das, ja? also Er hat bezahlt, er hat angerufen und bei Polizei und sagen, kommen eine... nein, nicht er, sondern unsere Botschaft. Angerufen bei Polizei? Они для этого, для эфира. Жоқ, бул киши орусча түшүнбөйт экен, бул киши кыргызча түшүнбөйт экен. Сүйлөй алышпайт экен. Ошого немисче сүйлөшүп атышат. Ошондой да болот экен турбайбы. Мен уже 18 жаштан бери не Кыргызстан. Жакшынакайлар кыргызча сүйлөп атпайм. Ну как эне тил, кыргыз тил дегендей. Kim болып шықты? Ел болып шықты. Біз елшілік қатары мемлекетте елде дағы өкіліміз болдық. Біз неге андай мемлекетте штат қашып кетіп, мемлекетті тонып коррупцияға малынған адамды біз андай қашаққа әрешкелесіп неге Атаев елге барбайды? Неге? Қырсаңа бару өлі қашуға бермейді. Biz de ошол Акаевтан алмак. Бияқта көресің, жалаң жаштарды чоғып алып, үміт етеді. Biz andan da сұрамақпыз, анын дагы эмнечибизин жолу бар. Чет өлкөдөгү кыргыздар менен Сен жаштарды колдонуп, өзүнүн актарын айдап атат да, анткени бияқта жалаң студенттер, жаш студенттердин иш болуп. Жаштардын эмеси иштебей, өзүбүз чече Анткени албайбызбы? жаштар бияқта студенттер да. Ал студенттер Акаев оғанда кичинекей балалар болчу, мектепте окуган. Алар көп нерсени көрбөй билбей калды. информациялык маалымат баракчаларынан эле маалымат алганбызда. Бул жерден биз отмена полицияны биз чакырган жокпуз, полицияны биз чакырган жокпуз, жана гостиницадан сурасаңар болот. Полиция биз чакырып келгенбеги полиция. Биз бул жерден тоскоолдо болгон жокпуз. Бирок биз өзүбүздүн позициябыз каршыбыз элчилик. Бул полицияны биз чакырган жокпуз, аны гостиницадан өзүңөр сурап алып чакырдык. Уважаемое сообщество, мы снова вышли в прямой эфир. Вот наконец-то долгожданная встреча, которую, к сожалению, уже как-то сорвали. Вот Аскар Акаевич, Майра Акаева, Бекмет Акаева, вот все, получается, гости. Сзади есть люди, которые с плакатами, есть... Я не против. Я не против. Хорошо. То есть, чтобы все было явно и объективно, то есть, получается, здесь собрались все. То есть, и тот диалог, который мы хотели организовать, то есть прямой диалог для всех, получается, независимо от отношения к первому президенту Кыргызской Республики. То есть все собрались здесь, некоторые люди уже
постояв некоторое время на холоде, уже разошлись. Но в любом случае Оскар Акаевич приехал, он оставил без внимания, то есть вышел на эту встречу, поэтому сейчас, наверное, нужно будет просто решить, что делать дальше. Если позволите сказать два слова, я скажу два слова и попрощаемся, я не буду занимать ваше время драгоценное. Дорогие соотечественники, мы очень рады, что не командуйте. Здесь вы не в Кыргызстане, а в демократической Германии. Да, я могу говорить. На каком языке я хочу, на том не говорю. Дорогие соотечественники, вот приближается новый 18-й год. Я вам хочу всем пожелать доброго Нового года, удачи всем, всего хорошего, всего наилучшего, чтобы у всех в семьях было счастье, достаток, благополучие. Ну а чтобы на нашей родине, в Кыргызстане, тоже вот, мы рады, что сменилась власть, пришла новая власть. С новой властью люди всегда связывают новые надежды, чтобы в Кыргызстане тоже произошли позитивные изменения, чтобы жить кыргызстанцам стало лучше, и чтобы нас уважали в Средней Азии и в мире, как уважают в этой гостеприимной стране Германии. Спасибо огромное за внимание. Оскар Акаевич, один маленький вопрос. Никакие вопросы, я не отвечаю на улице. Спасибо. До свидания. Оскар Акаевич, делаете? Вы что делаете? Я сейчас полицию вызываю. По какому праву? Я сейчас вызову. Да, он коррупционер. В мою страну. Такая? Его наказали? А кто наказал? Да, почему Комиссия он доказала? в страну не может зайти? Комиссия доказала? Да. Потому что в стране сидят бандиты. Беженец. Потому что в стране сидят бандиты. Козел. А вы будете отвечать. Что делаете? Нельзя. Sie hat geschlagen. Welchen Mann? Bir kız eli bakışlar вообще қандай емлерден өтüştü. Жаңағы 87 жизнь башқа туған балдар. Это что такое? Это что такое? Имя.
все замерзли уже. Обижен, она мне говорит, лично устраивали мамлекетке, келбейсиң. Видите, это уже не мы с вами решаем. Ну это да, уже да. Кудайдың еще. Ну просто вороки, чтобы у них было нормальное будущее. Ну, надо, чтобы у вас каждый было думал, нормальное да. будущее. Да. Вот Эджи, она пережила все это, знает старше нас. А молодец. Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.